Omukutonza kwa muhero mukushabiro wabiroho mwishengero wa Kazogodo nibafachi kubiro mukayinsi ambazo mu rukazo kandi wagafero mu bitandu ekiro cy'uru akabiri yabenataho mukayi Kampala kandi abantu bashabirwa kusima byakoze nebyabaze kumukweza ekikuru ekyokozwe munsi utakajirota utakajirwa mwewe myaka ya mwana mpaga onaro bafachitoze tiya jose byoga ya jose narawa ya jose niha so nyoni musima muno ugasimirwa bingi ebirimo kombeka amashomero amarwaro amakareziya amwe no kwiyamba ifakazi nefuzi munsi kandi tokrekano shozara kuyafire wale wantaru wero gume hango otele wafati eja kuturekaho tuguma wafati akuriro mu ngabo yokingareba n'omuntu watombine nawo beno twafurwa omuntu w'emurungi kandi omuntu w'omukozi okushaba kwebembirwa umureberezi wa Northern Korea Right Reverend Stephen Namanya ohira abantu butatekateka ngo kwesimba nobu wakugwa n'ihano kandi abagwetsimba kandi kabirikanga yaro namukagamaza kwetsimba kane okumero ushuka uharunye chagari uruku parunye chagari kiri kibero ureke kushoti ururu sirego ururu sirego bizam omnyishengero Dan Chimosho ayereshera kushasha bwa bafacho kufa batabwine kuganira by'ubururu n'abanyanteki kutina ekindaze kubi twanje mu karuru kayine pita nyingi twazo mu kabiri twaragamo twagira mwire ko kushitama kuganira ko kwenyine mweziganira ukamutira tubafacha ugambera atadane waho kanyita tukanyo cyayi tukashega tukazana akagenda kagambere kaye nanye kagambere yanje abana be kwara kugabugana nabanje bakatambira echo nicho kibuzeho Gashoka Arwasu Tinyemereza